أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا للإسلام ومن علينا به وأخرجنا في خير أمة فنسأله التوفيق لما يحبه ويرضاه والحفظ مما يكره ويسخط. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Wasanglit iwan puji pamahasud si mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala serta salawat iban salam pa Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, yari ni sa miyabot in waktu program sin Da'watus Salafiyah sin Ma'had Moro al-Islami. Insyaallah subhanahu wa ta'ala in tumukbal kato pangadjian in sa ini hamukda faculty dun ha Ma'had Moro al-Islami sarta biya first time niya rendi. So insyaallah subhanahu wa ta'ala pakilakon guru na to kakandilan way na ruwaing din kan Ustad Sheikh Salji Abdurajib, falyatafaddal fadilatuhu mashkura. شكرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga palangguan haagama Islam ko asdain hapamudji iban pananglit po Allah subhanahu wa ta'ala itukbar taniyo in sa laggo pagsarang sukur po Allah subhanahu wa ta'ala sinapi niya kita niyo amu in mag-agama sin Islam iban wala kita niyo piyasaran sin Allah subhanahu wa ta'ala den di hababaw sin dunya iarahan niya kita niyo kitab aturan hikasan niyang katu taniyo den di naman hababaw sin dunya labi luba na adlaw akhirah iwan wala pamamarahi kitab sadya hinangan kita niyo suntuan biya katu taniyo mag-inom, magkaon, mag-asawa, magtug, amuna injungjungan na to hi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hangkan wajib ka to taniyo, subay kita niyo magtaat panabi na to hi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jari niya mga televiewers, haadlaw ini biasin agi hambuk manghud in ako first time ko amuin dinihil patumtum din di hapalalian ini atawakan hat TV station ini insyaallah subhanahu wa ta'ala in ipagwasihat ko amo in hakakausgausan ko kawa din ha Quran sin Allah subhanahu wa ta'ala iban hadis sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biasin nasabot hambut manghud biya nakan Tuan Abdullah dito yato in maudu amu insung kuhirihil kaniyo mga alamat sin mga bariman magparuntungan haadlaw gana-gana. Iban amu yan in amutun nato. Iban amu yan in paghulaan nato insyaallah subhanahu wa ta'ala.
Diha ini mga palangguan haagama Islam, taagnaan na to haayat sinallahu subhanahu wa ta'ala sambil hinang niya hambuk surah amuna in suratul mu'minun long sinallahu subhanahu wa ta'ala a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim qad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un walladhina hum anil lagwi mu'ridun والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين إلى قوله تعالى أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. Diha ayat ini siyabot sin Allah subhanahu wa ta'ala hapanagnaan amuin alamat sin mga sila bariman magparuntungan haadlaw gana-gana. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala qad aflahal mu'minun ay fazu wa sa'adu bi khairid dunya wal akhirah wa najahu min adabillahi yawmal qiyamah alladhina amanu billahi wa sadaqul mursalin alladhina min sifatihim al-kamila. Long sinallahu ta'ala sabun na tuod magparuntungan na iban magkasanyangan na sin kasanyangan sin dunya iban kasanyangan sin akhirat iban nakapas na sila lapas na sila rin hasiksa sin Allah subhanahu wa ta'ala haadlaw gana-gana ang painsiksa sin Allah ta'ala dito haadlaw akhirat wayroon makatabang dugaing malengkan hisiyusiyo makarapag iman amuing pangahagad sa bunar pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hisiyo mga sila ini alladina amanu billah amuing mga sila kimahagad pa Allah ta'ala ibang magsabun na ha mga karasul-rasulan mga sila ini amu ini mga sipat nila siyabot sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ikaisa in sipat nila al-khusu'u fi salah bang sila timunay sin sambahayang yaunduun impagnanan khusu' kabuga po Allah subhanahu wa ta'ala. Aun yan manusia si mambahayang sa wayroon khusu'. Wayroon khusu' mga palangguan haagama Islam. Impagnanan khusu' amuna inkabuga. Amuna inkabuga po Allah subhanahu wa ta'ala. Takunu fil qalb patuzhiruha atharuha ala al-jawarih. Impagnanan kabuga maun siya halom sin pangatayan. Hangkan nalong sin Rasul at taqwa hahuna in kabuga long naya yadiri. In kabuga yadiri. In kabuga patudhiruha asaruha alal jawarih. Timampa siya imbakkas sin kabuga doon haanggaw ta bara. Doon haanggaw ta sin manusia. Immanusia on kabuga niya long sin Allah Ta'ala tiyataramahan sila. Amuin kaampunan iban tungbas sa laggu-laggu haadlaw akhirah. Aparman sin Allah Ta'ala al-khashi'ina wal-khasi'at ila qawlihi ta'ala a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Imma nga sila khashi'i aun kabuga nila pa Allah Ta'ala labi-labi na bang sila waktu timunay sin sambahayang uno na sambahayang pardo na kaatako atawakan sunnat dain ha mga tao dain ha mga manusia bawain na katawakan usog janjian sila sin Allah Ta'ala lahum maghfirah aun kanila kaampunan iban bukun pamamarahi kaampunan wa ajran 'azima iban aun tungbas nila amun tungbas sa lagu-lagu hadarat sin Allah Ta'ala. Uno in mga sabab hikahasyuta khusu' halom sin sambahaya. Laon sin mga sila ulama'ul mufassirin an ya'lama anna as-salata munajatun ma'allah payastahdiru 'udmatullah wal khawfu minhu.
Suway kaingatan sa bunatot in magsambahayang atau hawak tu siya timunay sinsambahin siya magmunajat siya si Allah subhanahu wa ta'ala. Mag-alop sila, magsambong laong siya si iban sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo sadyaing pagsambong laong bukum biasin kita pagkayta manusia. Di ta maparagbos bang biya diin hantang in pagsambong laong ta po Allah ta'ala. Sa hawak tu siya timunay sinsambayan, isubay ingatun niya in siya magmunajat siya iban sin Allah ta'ala. Dahil hasabab yadto, subay hadir in pangatayan niya. Ubay hadir in kalagguan sin Allah Ta'ala. Iwan aun kabuka niya, hawak to siya, amo intimo na sin sambahayan. Ini karwa din hamang asabab hikahasi sin khusu, halom sin sambahayan. At tuma'ninatu wa adamul ajlati fis salat. Subay aun tuan kahungput. Subay aun kahungput. Subay bukun imano siya magdayday hasang bahayang niya. Biasin sa parati amo imano, kimaon sim pagkaon niya. Hambok sahabat, si mambahayang siya sin tahiyatul masjid, in Rasul sallallahu alaihi wasallam yan dun halom sim masjid. Imano siya, in hambok sahabat si Mud, pampalom sim masjid, si mambahayang siya sin duang karakat tahiyatul masjid, in sambahayang niya biasin sa parati amo imano, amin kimaon sim pagkaon niya. Bima na wayroon tumaknina niya. Wayroon kahungpot niya. Uno in reaction si Rasul sallallahu alaihi wasallam, sambahayang kau magbalik. Pag sambahayang niya, biyat tura, wayroon na tumaknina niya. Uno yan sila, sambahayang kau magbalik. Ang paniyasubin Rasul, may takulong ni makatungo ko da ako magsambahayang. Sawab in sambahayang mo, wayroon tumaknina niya. Imanon siya si mambahayang, wayroon tumaknina niya, di siya makahasil khusu halom sin sambahayang. Ang paimbar iman kaya pusakaan sin Allah Ta'ala surga, alladina hum fi salatihim khasi'un. Bang sila timunay sin sambahayang, in sila halom sin khusu, halom sin kabuka fa Allah subhanahu wa ta'ala. Ini katu, manong siya makahasil khusu halom sin sambahayang. Tadabburul ayatil makru'ah wa baqiyatul adkarus salat wat tafa'uli ma'aha. Bang in imam magbasa sin ayat, in kaunan niya subay siya tadabbur. Dungdungan niya imma na sin ayat. Dungdungan niya in mga hukuman sin ayat. Ibang dungdungan niya in basahan sin imam. Then hasabab sin pagdungdung niya, makahasir siya simpagnanan khusu halom sin sambahayang sambil magbakkas atau katumtuman niya uno-uning basahon halom sin sambahayang. Then hasawab sin pagdungog niya, iban sin pagtadabbur niya, makahasil siya khusu halom sin sambahayang. Ini kaupat tartilul qiraati wa tahsinus sawti biha. Bang siya magbasa sin Quran, suwaing kaunan niya tartil. Magbasa Quran halom sin sambahayang biasin Fatiha atau ayat in kaunan niya tartil. Impagyanon tartil bukon magpaluoy atau bukon siya makaluoy. Impagyanon tartil laong sin Ali ibn Abi Talib pagmana ni warattilil Qur'ana tartila. Basaha in Quran sin basahan tartil qira'atu bit tajwid wa ma'rifatul luquf. Laong sin Ali ibn Abi Talib. Impagbasa lang niya tartil, amo inbasahon in Quran, maparihala in tajwid niya. In mga hukuman, in idgham niya, in ikhfa niya, in mad niya. Wa ma'rifatul luquf, iban kaingatan niya, hauno siya himundong, sa baang doon parkala. Atau ondun ayat, bang siya taga ami pag-iano rumuds, atau kan rams. Di ko man jari himundong, sa pangkaw himundong no magkangi ima na. Narang ko magbasa, amo imbasahan, magbasa sin Quran sa ikaw ng mutarti. Kaingatan mo im mga hukuman, iban kaingatom hauno ko himundong, iban hauno ko timagna. Wa tahsinu sawtu biha, iban para yawain suaram. In Quran tupon ununin suara, malaggo asili, tupon sadya. Dahil na pagbasa mo tartil, insyaallah subhanahu wa ta'ala, makahasil ka amo yung pagnanan, kabuha kaniya. Ini kalima, an-nadaru ila mawdu'i sujudi wa tarkul iltifat. Makahasil ka
khusyu halom sin sambahayang bang impangatud maun sadya patampat sin pasujuran. Tinggalan niya impaglingi madto hawayruun haja. Lingi madto tuulawabihan hawayruun haja. In manu siya biyadto di siya makahasil sin pagnanan khusyu. In Rasul sallallahu alaihi wasallam lang sin mga kaiba ng mufassirin. Hawala pa timurun in ayat alladina hum fi salatihim khashi'un bang siya si mambahayang hambuok. Ini tafsir in siya himagad siya pataas sin langit. Pag naog sin ayat alladina hum fi salatihim khashi'un in Rasul sallallahu alaihi wasallam pataptapon niya impangatud niya mao patampat sin pasujuran ibang tinggalan niya amuin ini maglingi tu ulaw bihan. Sabab imano siya maglingit tu ulaw halom sin sambayang di siya makahasil amo impag-iyanon khusyu halom sin sambayang. Ini kaunom mga parsababan hikahasil sin kita niyo amuin khusyu halom sin sambayang al-ibtiadu an kulli ma yasghulul musalla. Pialayo niya ingkatan amuin hika-disturb atau hikasasaw sin pagsambahayang niya. Hangkan nalong sin Umar ibn al-Khattab, mga wala na lupa aming kaul niya, mutu qabla an tamut, papatayain gin hawabaran mo hari pakaw matay. Atin niya, igi na aming makatan hika-disturb kay mo, amin hikasasaw kay mo, bangkaw simud na palong sin sambahayang asupaya kaw ingkaunan mo makasil kaw khusyu halong sin sambahayang. Hadis tengkan Abi Hurairah anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza shalla rafa'a basarahu ila as-sama' fanazalat alladhina hum fi salatihim khasi'un fata'ta ra'sa. Amo ini indalil hatungod amuin pag atud atawakan in impangatud sin tao magsasambahayang doon hadya amoy hatampat susujuran niya. In manusia atawakan in mga mu'min bang sila timunay sin sambahayang nila halong sin khusyu sila neto in kya pusakaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ini karwa i'raduhum anil lagw. In kaunan nila hangkan sila kya pusakaan sin Allah ta'ala surga in mga sila bariman sabab di sila maghinang amuin hinang wayroon kapaiddahan niya. In kaunan nila di sila limamud mong pahinang niya. Impagnanan al-lagwi asluhu ma la faida fihi min al-aqwali wal a'mal. Payudkhilu minhu al-la'ab wal lah. Impagnanan amin lagwi amuin uno na hinang atawakan bisara wayroon kapaiddahan niya biya sin paglaka-laka atau maglukat lambing bihan atau uno-uno na bihan. Law si Ibnu Katsir pagmana niya amin kalima lagwi diha ayat ini ay al-batil wa huwa yasmul asyirk. Amin hinang pagpunpunan si manusia amin parkala kasyirikan apabila in manusia mianomon kanya di sila matto mialing siya din kanila. In hambuk ayat na mayta wa idha marru bil lagwi marru kirama. Imba nga sila bariman bang sila nakalabay din ha mga tao maghinang lagwi amin hinang wayron kapaiddahan niya mga bisara wayron kapaiddahan niya niya malin siya din mga parkala. Sabab in kaingatan nila in mga hinang ito hinang sukang sin Allah subhanahu wa ta'ala. Aparman pa sin Allah qala Allah ta'ala wa idha sami'ul lagwa a'radu anhu. In mga sila bariman bang sila makarungog amuin hinang lagwi amin hinang lukat lambing atau hinang amin wayron kapaiddahan niya a'radu an malin sila din mga parkala. In Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maghadis kan Mu'adh ibn Jabal hina wasahu biwasaya qal ala ukhbiruka bimalakin dhalika kulluh
Qultu bala ya Rasulullah. Fa'akhadha bilisanin nafsih wa qala kuffa alayka hada. Long si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan Muadz ibn Jabal hawaktu siya magwasihat sinwasihat niya. Bimana wasihatan niya in Muadz ibn Jabal long sin Rasul bukun ka biyaitaan takaw amoy hika kontrol katan atau makapagbaya sin katan niya kul tulong sin Muadz bala ya Rasulullah huun ya Rasulullah fa'akhadha bilisanin nafsi na piyakita niya liuput niya indila niya bihan sambus iyan niya kuffa alayka hada kontrolain ini then hasabab sin yagad sin mga sila bariman wala sila limamud mong pahinang ami pagnanan lagwi miyaling sila ami tumahinang sabab in sila kaya pusakaan sin Allahu subhanahu wa ta'ala surga. Ini katu sifat atau akan alamat si mga sila bariman magparuntungan ha adlaw gana iban kaya pusakaan sila surga muadduna zakah piyagtunay nila atau tunay nila in zakat din di mga palangguan ha agama Islam al muradu biz zakat huna wajhan imma na sin zakat din di dua in maana niya kiyawa nakawa tanyo din ha mga tafsir si mga tao ahlul ilm ikaisa makna sin zakat din dia bisin kabiyaksan tanyo zakatul amwal zakat sin alta ini karwa zakatun nafs ay tuthiruha min as-sirki wal ma'asi bil imani billahi wa ta'atihi wa ta'atu rasulih alaihi salatu wassalam. In makna sin zakat din di haparman sin Allah Ta'ala alladina hum lis zakati fa'ilun. Imma nga sila bariman kaya pusakaan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala surga piyagtunay nila in zakat sin arta nila. In zakat din di besin agi dua in makna. Ikaisa zakat arta ini katu zakat sin ginhawa baran. In zakat sin ginhawa baran sutsihun niya in baran niya din hamang hinang sin kasirikan, sin hinang amuin kakufuran, hinang maasiat po Allah Ta'ala, gantian niya pag-iman, ibang pagtaat po Allah Ta'ala, ibang pagtaat po Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hangkan makusog, imma na in zakat din di zakatun nafs. Biara simpalman sin Allah Ta'ala kad aflaha man tazakka sabun na tuod magparuntungan na imma nga sila bariman atau immanusia man tazakka amu magsutsi sin ginhawabaran nila maglano sin ginhawabaran nila aro kaing ayat kad aflaha man zakkaha sabun na tuod magparuntungan na sila ami mga manusia magsutsi sin ginhawabaran nila. Na imma nga sila musyrik, imma nga tao syirik, intaog magmaasi at po Allah Subhanahu wa Ta'ala di magsutsi sing ginhawabaran niya, in sila hanal kaaway. Tanda inma na sin ayat ini, long sin Allah Ta'ala, wa wailul lil musyrikin, alladina la yu'tuna zakat. Imma na zakat din di, amuna in zakatun nafs. Hanal kaaway, hisiyo, imma nga sila musyrik, amu hindi nila pagsutsihon, in ginhawabaran nila. Intanda in ayat ini magmaana siya zakatun nafs. Long sin mga sila ulama anna hadi sura makkiyah. In sura ini makkiyah, tinatimurun siya ha Makkah. In suratul mu'minun bila khilaf. Wayroon pa khilaf. Waz zakatu furidat bil Madinah. Kama huwa ma'lum, in zakat na pardo siya ha Madina. Biyasin kaingatan taniyo. Iwani karwa in ayat ina magmana siya zakatul amwal in kabiyaksan niya yusar sin Allah Ta'ala adaaha ini ayu'bara adahal ita
Atin niya amoy tiyok ba to din zakat arta siyabihan. Ang painini wala yusar sinallahu ta'ala atin alladina hum lizakati fa'ilun. Ini katunya in kabiyaksahan in zakat magmana in zakat arta takunu fil Qur'ani adatun makrunatun bis salat. In kabiyaksahan in ayat bang manunjuki sa pajakat sin arta aun iniiwan niya sambahayang biya sin sa parati long sin Allahu Ta'ala wa aqimus sala wa atuz zakah. Pagpatindog kamo sambahayang iban dimhil kamo zakat arta. Ang hindi wala biyadto. Way bukon biyadto in hantang sin ayat sin Allahu Ta'ala hangkan long sin mga sila mufassirin makusog imma na sin ayat dan alladina hum lizakati fa'ilun. At inaso iman ang kan sila kaya pusa kan sila Allah Ta'ala batukin sila at niya ini pagsutsihon nila ingin hawa baran nila. Dahil ha mga hinang kasyirikan iban hinang ini kakufuran fa Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kaupat alamat si mga sila bariman magparuntungan hifdul furuz aniz zina. Dia parihala nila imparts nila dahil ha mga parkala zina bukun halal kawin. Dahil ha mga sampur na pagparihala kat aniban nila uno na imbang dahi mumpay ng sinsina. In Allah subhanahu wa ta'ala wala liyang niya imano siya ayaw kamu magsina. Sa in ayat sin Allah Ta'ala wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Ayaw kamu simuok maumpahinang sinsina. Sabun natud amunay insangi dusa po Allah subhanahu wa ta'ala. Mga bariman tiagahan layad. Di sila maghinang, di sila ini piarihalain aurat nila malainkan amin asawa nila sadya. Asawa halal kawin sadya kanila. Harugaing ayat long sin Allah Ta'ala. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Alladina la yad'una ma Allah ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafs allati harrama Allah illa bil haqqi wa la yaznun. Mga sila bariman di sila mag-ibarat dukaing po Allah Ta'ala. Di nila limbangan ng Allah. Tabi mana di sila magsyirik. Wala yaqtuluna an-nafs. Iban di sila mamuno haginhawa. Malaingkan suway hatupar kala. Intupar kala ang mga palangguan haagam Islam subay pesap Islam impamarinta. Uno yung pagnanan tupar kala. Long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam la yahillu damu mri'in illa min thalas. Di long niya mahalal indugo sin Muslim malaingkan subay tupar kala. Ikaisa bang siya nakabuno subay siya buno. Yato paparinta sin Islam. Bang di ka to na di pa ito manjari. Ikarwa, halal indugo sin Muslim at thaybuz zani. Abo yung tagapaghula, magsina siya. Banging kaunan yung hula, yung pamarinta sin Islam, halal indugo niya. Ini katunya bang siya nag-aagama. Asal-asal yung kaunan niya Muslim, pag-ubos, dumugaing siya agama. Minda siya agama. Makna magmurtad siya. Apabila ihula yan, pamarinta sin Islam, halal indugo. Na imbar iman, di siya mamuno. Ginhawa si Muslim malaingkan. Ini, dahil hatupar kala yan. Wala yaznun, iban in Muslim di sila magjina. Piya parihala nila in aurat nila. Di nila pasurun malaingkan amuin asawa nila sadya. Halal kawin biha. Dahil ang mga persababan, amuin pagparihala nila, sin aurat nila, mahinang yadto sabab, in sila kaya pusakaan sin Allahu subhanahu wa ta'ala surka. Ini kalima mga palanggungan haagama Islam. In sifat simbar iman kaya pusakaan sin Allahu Ta'ala surka ra'una li amanatihim wa ahdihim.
pagparihala nila in amanat kanila sin Allah Ta'ala, iban janji sin Allah Ta'ala kanila. Unin amanat pagnanan, atau unin amanat sin Allah Ta'ala. In amanat sin Allah Ta'ala kullu ma awjabahu Allah ala abdih. Katan pia wajib sin Allah Ta'ala. Katan pia wajib sin Allah Ta'ala. Atau akan piardu niya. Biasin sembayang. Amin katan piardu niya. Wa yadkhulu dalika amanatul adami. Iban si mga amanat pagkaitan yung manusia. Biasin amanat arta. Bangko kapag amanatan arta, napasampaya amun matupatagda po niya. Ato sikreto, asral. Ato rukain pa rin kaniya. In amanat mga palanguan haagama Islam. Amanat din na Allah Ta'ala. Yukbar na sin Allah kabudburan. Kalangit-langitan sa similawak. Di nila tay maun sumagawa in manusia amu ini indima amuin amanat din Allah subhanahu wa ta'ala. Aparman sin Allah, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ard wal-jibal ay yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan. Sabun na tuod, lugso na muna in amanat. Hakalangit-langitan, iwan ha kaginlupaan dihan. Sambil pakabutburan, sa uno in reaction si mga sila ini, di nila maraming mga parkala amoy pagnanan amanat. Magsilawak sila sa diyasin manusia. Tumtumon na to in amanat. Inyanda akan to sinallahu ta'ala hipatunay kato taniyo. Intanda niya harukaing ayat long sinallahu subhanahu wa ta'ala, Inna Allaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sabun na tuod in Allah subhanahu wa ta'ala, diaak niya kamu, amuin pagtunay sin amanat, simu da amanat din kaniya, atau amanat pagkay na tumano siya, ini daakon kita niyo, kaya wajiban kita niyo, sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kadhalika al-ahad, amuin janji pagngana, yashmulul ahd alladhi bainahum wa bainal ibad. Iban lamud pa amoy pagnanan janji hantara, iwan sin hantara tanyo pagkaitan yung manus. Mura'atuha wal wafa. In janji yan subay nato parihalaon. Iban nato tunayon nato bangjan in kaunan janji nato. Anti niya pamarayaw. Sumaw bang janji pamangi biasin sa parati aum bawai na magjanji ka dito amin proyaon na bini na di manjariyat di mo tunayon. Sa bang janji pakarayawan at labi-labi na bang janji po Allah subhanahu wa ta'ala biasin nakapuasa ko nakajanji ko bihan nakanajar ko bihan insyaallah wajib kay mo amun parihalaon iban tunayon yung mga perkala amun janji yan. Sabdaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Aparman niya, a'udhu billahi minasyaitanir rajim, wa awfu bil ahd. Wa awfu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Na tunayan niyo in janji. Sibu da janji pa Allah Ta'ala atau janji niyo pa manusia, janji pa karayawan, innal ahda kana mas'ula. Sabun na tuot in janji, in kaunan niya, bang di niyo matunay, inya niya asubo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa awfu bi ahdillahi idha ahadtum. Tunayan niyo in janji sabun na tuod. Tunayan niyo in janji sin Allah ta'ala bang kamo nakajanji kaniya. Kasi sa paratan bang ako ni kaulian na muasa ako. May nangito na dyan. Natunaya. Tunaya. Sabay inyad to wajib kay mo atin niya patunay mga parkat. Na yung pagtunay sin janji iban sin pagparihala, sin amanat, inyan din ha mga sipat, sin mga silabar iman magparuntungan. Kaya pusakaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, parman niya, long sin Allah subhanahu wa ta'ala,
alladhina hum yura'una at long sinallahu ta'ala alladhina hum li amanatihim ra'un. In mga sila bariman, pagtunayon nila in janji nila, ibang pagparihalaon nila in mga amuin amanat sinallahu subhanahu wa ta'ala. In last niya mga palangguhan ha agama Islam, hafiduna salawat. In mga bariman, pagparihalaon nila in sambahayang. Bang tarungdungan in ayat initiyag naan sinallahu ta'ala hasambahayang. Alladina hum fi salatihim khasi'un. Pag uus tiyambo niya sabden di ha ayat ini, alladina hum yuhafiduna hafiduna salat. Hati niya paparihalaon ka to impag na insambahayang. Bukon sadya mo insambahayang niya to ipaparihalaon na to. Agad din di jukupon na to imakarukun-rukunan sin sambahayang. Iban sin kasarat-saratan sin sambahayang. Iban sin kasunnat-sunnatan niya. Iban hinahon na to in sambahayang fardu jamaah sarta masjid. Laung sin Allah Ta'ala haparman niya, hafidhu ala salawat was salatul wusta. Parihalaan niyo in sambahayang 5 waktu. In rukun niya, in kawajib-wajiban niya. In waktu niya, hinanga in sambayang awal waktu. Was salatul wusta. Iban lang si mga sila mupasin salatul wusta, amo na in sambahayang asar, iban sin sambahayang subuh. Sabab bang mo kita in sambahin, 2 sambayang ini, mabugat ha manusia. Mabugat ha pagtug, iban amo imaligap in manusia. Magpanawihan na ito manawo siya riha. Law sin Allah subhanahu wa ta'ala biayta niya surat Maryam, fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun. Imma nga sila magsambahayang, piyagpahir-pahir nila in mga karukun-rukun na tahu waktu niya sumina sumambayang mga sumadlupsuga sumbayang asarbihan. Nalong sin Allah ta'ala, fawailul lil musallin, na hanar kaway hisiyo amo in mga sila magsasambahayang. Ito magsasambahayang na. May tayag to. Sabab in kaaunan sinsambayang nila, piyagpapahil-pahil nila. Waktu nila, iwan si mga hinang yanun kabayaan niya bihan. Na. Besin mga sila munapik, yantang sinallahu ta'ala, in mga sila munapik, wa idha qamu ila salati qamu kusala yura'unan nas. In mga sila munapik bang sila timindog sin sambahayang, intindog nila tindog lisuan. Basta dyan makatindog. At tawain kaunan nila, magpakita-kita sila pagkay nila manusia. Bukun karna sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na in mga bariman, mga palangguan ha agama Islam. Piyagparihala nila yung 5 waktu. Ibang piyagparihala niya mga karukun-rukunan nila. Then hasabab sin pagparihala nila, kaya pusakaan sila sin Allah Ta'ala supa. Intanda niya lang sin Allah subhanahu wa ta'ala, ulaika humul warisun. Sila na yadto in kaya pusakaan. Sila na yadto in kaya pusakaan sin Allah Ta'ala. Uno in kaya pusaka kanila, alladina yarisuna al-firdaus. Kaya pusakaan sila sin Allah Ta'ala, surga Firdaus. Kaya pusakan sila sin Allah Ta'ala amin surga Firdaus. Ingkaunan niya halom sin surga Firdaus, dukon sila temporary. Khalidina fiha. In sila ini hum fiha khalidun, in sila kaunan nila permanent. Dito na hipo sin nikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala, murah-murahan mga palangguan ha agama Islam, bang mayang pagbarakaton sin Allah subhanahu wa ta'ala, kako iwan kaniyo, yung mga parkala, amo inasabot na to dendi, insyaAllah subhanahu wa ta'ala, magsukur kaniyo, labinuwa na amin istap taniyo, atawakan MC taniyo, Hituan Abdullah, Ibn Hambuk Sheikh yaon, mamaid na ako kaniyo halapal, pagkasilasa, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.